rigahinguka ibujumbura mu Burundi, irindi rigacyamika rigera Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi ciciro cyagombaga kuva ku cyambu cya Mwanza kikagera Kampala muri Uganda. Nkuko byumva uyu wari umushinga w'igitangaza. Buri wese yumvaga ko ibyo bitashoboka, ku buryo na bamwe mu baperezida bagenzi be bivugwa ko bavugaga ko Magufuli bamwogeza nawe akigerezaho. Nyamara Muchapakazi aka Bulldozer, iby'amagambo y'abanyapolitike ibyo ntiyabikozwaga. Mu kwa kane kwa 2017 yahise ashyiriwe ry'ifatizo kuri uwo mushinga, avuga ko bukeye bwaho amamashini agomba guhita atangira akazi, noneho bakajya bamwoherereza video y'uko buri munsi ibikorwa biri kugenda, kandi nawe akajya kwirebera koko ko iyo video ihuye n'ibiri kuri tele. Kugira ngo bimworohere yabaye nk'uhinga umushike amenya naho kuwuhera. We rero uyu mushinga yawuciyemo ibice 7, ibyiswe 7 phases of Standard Gauge Railway. Igice yaratangije cyagombaga kuva Dar es Salaam Morogoro mu birometero ku burebure bwa kilometero 300. Nkwibutse ko tayari iki gice cyarangiye kera cyane. Igice cya kabiri kwari kuva Morogoro Makutopola ibirometero 426. Mu kwa 9 kwa 2018 nabwo imirimo yari itangiye, ku buryo yapfuye mu kwa 3 kwa 2021 imirimo igeze ku kigero cya 80%. Mu kwezi kwa 7 kwa 2022 byemejwe ko bigeze kuri 90%. Faze yindi yagombaga kuva Makutopola ikagera Tabora ku birometero 194. Mu kwa 4 kwa 2022 nibwo uyu mushinga watangijwe. Ibindi bice ni Tabora Isaka Mwanza, Tabora Kigoma, kandi ibyo byose kugeza ubu imirimo yaratangiye mu bice bitandukanye by'igihugu, ndetse na kampani nyinshi ziri gukora kuri uyu mushinga zari zamaze kugaragaza ko ibi bishoboka. Nyamara nyuma y'urupfu rwa Magufuli biri kugenda bunyamasyo. Uburyo rero uyu muhanda wari kugera i Kigali cyangwa yenda uzahagera nuko hari indi faze yiswe Isaka Rusumo, aho Rusumo muzi ko ari ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Aho rero wagombaga kuhava ugahita ugera i Kigali muri wa mushinga uzwi nka Isaka Kigali Standard Gauge Railway. Hasigaye abanyarwanda amafu y'ibituruka hirya no hino akabasabagiza. Uko niko byagombaga kugenda no ku yindi miyoboro ishyira na biriya bihugu bindi, ariko hari benshi bavuga ko Magufuli uyu mushinga ashobora kuba yarawumanukanye mu mva ye, kuko kugira ngo uzuzure hazabaho ingorabahizi. Nuramuka wuzuye abenshi muri twe ndabarahiye imvi zizaba ari uruyenzi. Mu 2017 Magufuli yatangije umushinga wo kubaka ikibuga cy'indege cya Geita Airport. Mu kwa mbere kwa 2021 indege ya mbere ya Air Tanzania yarahagurutse kuko icyo kibuga cy'indege cyari cyamaze kuzura. Aha wibuke ko imishinga myinshi nk'iyo mu bwoko bwa mega project imara ibinyacumi byinshi, ku buryo abaminisitiri b'imari babitangiye bijya kurangira benshi bagendera ku kabando. Nyamara mu myaka 4 yonyine Magufuli yarabirangije. Hari undi mushinga utaragarutsweho, ni Julius Nyerere Hydropower Station. Mu 2019 Magufuli yatangije umushinga Kabombo wo kubaka urugomero rw'amashanyarazi ruherereye ku mugezi munini wa Rufiji mu gace ka Morogoro. Ako kanya yari yegeranyije trillion 4 n'igice z'amashiringi ya Tanzania, rukajya rutanga gigawatt 5920. Ni urugomero rubarwa nk'urwa kane kurusha izindi zose ziri muri Afurika, rukaba urwa 9 ku isi yose. Magufuli yapfuye habura gato ngo uru rugomero rutahwe, ariko n'ubu imirimo yo kurwubaka iracyacumbagurika. Mu kwezi kwa 10 kwa 2016 nyuma yuko Bulldozer azengurukiye umujyi w'ubucuruzi wa Dar es Salaam mu mihanda ibiri yaho ikomeye, Nyerere Road na Mandela Road, akabona mbutiyaje y'amamodoka ihari, yahise yadukana umwanzuro w'igikorwa remezo cy'akataraboneka cyahinduye ubuzima bwose bwo muri uyu mujyi wa mbere w'ubucuruzi muri Tanzania na Afrika y'Uburasirazuba. Ni Tazara Flyover na Tazara Intersection. Uzi icyo yakoze? Yahamagaje abajejeta bumenyi mu byo kubaka, ababaza niba bidashoboka ko bashinga za beto zikomeye, noneho hejuru y'umuhanda wa Nyerere Road hakanyura undi muhanda munini, ariko bidasabye kubaka undi, noneho n'uwo hasi bakawutazura. Bamubwiye ko bishoboka rwose. Niko rero gusaba ko bikorwa neza kandi mu gihe gito gishoboka. Nyuma yo gufatanya na leta y'Ubuyapani mu kwezi kwa 11 kwa 2018, Magufuli tayari yari yagiye gutaha umuhanda wa flyover wo mu kirere, ahita ategeka ko yitirirwa Engineer Patrice Mfugale. Uyu ngo numwe mu Banyatanzania yabonyeho ubunyangamugayo, kandi ngo bakoranye ubwo yari minisitiri w'ibikorwa remezo, akabona umuhate we uko yakundaga igihugu, uko yangaga ruswa kandi agakunda umurimo, maze aricecekera. Nuko uyu muhanda urangiye ategeka ko witwa Mfugale Road. Abandi bati yabo uyu muhanda utitiriwe perezida ntiryarema. Gusa mu bwiza bw'inyuranyuranamo ibiraro byose byakoranywe ubuhanga kuri uyu muhanda, abantu b'abanyamahanga n'ibindi bihugu batangiye gutangara, binatera ishyara abandi bategetsi. Igiteye impungenge cyanatumye abandi bategetsi batangira kwikoma Magufuli, nuko uretse kuba yarakoraga ibikorwa remezo bihebuje kandi akabikora vuba na bwangu nk'uzapfejo, yanabikoraga ku giciro cyo hasi cyane bigashobera benshi. Nkubwo ntiwakwemera ko uyu muhanda wubatswe na miliyoni 45 z'idolari gusa.
Ni mu gihe hari abanyamakuru bo muri Uganda bemeje ko imishinga nk'iyo iwabo yubakwa mu myaka 10 kandi igatwara atari munsi ya miliyoni 200 z'amadolari. Mwebwe mwitonde gato mbabwire. Umujyi wa Dar es Salaam wateye intambwe y'igitangaza ku buryo wabaye umujyi wo mu bwoko bwa metropolis ukomeye muri Afrika y'Iburasirazuba. Ibi byose biraterwa n'ishusho nshya ibengerana y'ikiraro cya Tanzanite kinyura hejuru y'igice cy'inyanja y'Abahinde ku burebure bwa kilometero 1.3. Ayo ni amagambo y'umunyamakuru Solomon Angelus wa The Citizen. Ikiraro cya Tanzanite cyambukiranya izinga rito ry'amazi y'inyanja y'Abahinde hagati y'ibitaro bya Aga Khan n'umucanga cyangwa beach ikunzwe cyane n'abakerarugendo izwi nka Chocho Beach. Magufuli yahengereje mu ikofi y'igihugu asohoramo miliyari 258 z'amashiringi ya Tanzania maze atangiza uwo mushinga. Igiteye agahinda nuko yapfuye mu 2021 hamaze kubakwa 93% by'ikiraro cyose. Iyo 7% yari isigaye yubatswe igihe kirengaho umwaka kandi wiyo 93% yayubatse imyaka 2 irengaho amezi. Ibyo uhise ubishyira ku bipimo rero abantu bubatse iriya 7% muri kiriya gihe wasanga iyo abari bo bubaka kiriya gikorwa remezo kuva ku ntangiriro byari kubafata imyaka ikabakaba 14 nibura. Icyanyuma tutasimbuka muri byinshi yakoze nukuzana ubwikorezi bwo mu kirere imbere mu gihugu cya Tanzania. Ntubicira inyere kuko yabigize urukonda. Ubundi Tanzania ni kimwe mu bihugu binini muri Afrika ku buso bwa kilometero kari 947 na 303. Iri ku mwanya wa 12 mu bihugu binini kuri uyu mugabane. Bivuze rero ko kugenda hadakoreshejwe indege, gari ya moshi n'izindi transport zihuta bidindi zishoramari mu buryo bukomeye. Aha rero kijya ku buyobozi, ikigo Air Tanzania Company Limited yagikuye ku kigereranyo cy'imigabane ya 2% aragitumbagiza ku kigero cya 24%. Aha yabanje kugura indege 3 zo mu bwoko bwa Bombardier Q400 yongera gukora mu gasaho akosha cya muzinga cyo mu bwoko bwa Boeing 787 mu gisi yose yari kiri kwibaza aho uyu musaza apfupfunura ibifaranga. Mu kwa 11 kwa 2018 yikora mu mitana ahanuza Airbus A220-300 ayigerekaho mu kwezi kwakurikiyeho indi yitwa Dreamline ku buryo ingendo zo mu kirere imbere muri Tanzania zahindutse ibintu byigonderwa n'abamikora ari hagati na hagati. Ko numva tugiye kurara hano. Ariko mu bindi wajya mukarara hano wa mugani harimo nko gufata ikibuga cy'indege cya Julius Nyerere International Airport akakigira uko bari bakizi bakibona bagatungurwa. Ubungo Interchange yubatse ikiraro rutura kizwi nka Kigongo Busisi Bridge. Ibitaro Karahabutaka, Huduma Bora za Afya na Vituo Bora za Afya yafashe icyambu cya Dar es Salaam acyubaka byo kugera ku rwego mpuzamahanga. Ubuse tuvuga ibya Dodoma Bus Terminal. Ruswa yo yarayikebakebye kunyunyuza rubanda bishyiraho akadomo nkuko twabibonye n'ibindi wakumva kagira ngo turi kumwogeza mu makabya nk'urudi. Ibi byatumye igihugu cya Tanzania kigendera ku muvuduko wo kwihuta mu bukungu ku kigero cya 6% mu gihe ibindi bihugu byarimo bikambakamba kuri 3%. Ibi byatumye igihugu cya Tanzania kiva mu cyiciro cy'ubudehe cy'ibihugu bikiri gufata utwatsi ngo byirohore mu mazi, ibi bizwi nka lower income countries. Ibi ni ibihugu aho ikigereranyo rusange cy'iby'umuturage abona biba bigiciriritse. Wumve ko igihugu cy'Ubuhinde, Kenya na za Nigeria byagiye bikomeza kwisanga kuri uru rutonde. Vietnam muri bindi hafi ya byose bya Afrika bibarizwa muri aka gatebo. Ni mu gihe Tanzania yimuwe ikajya ku meza yicaye ibihugu nka Afrika y'Epfo mu gice cyitwa lower middle income countries. Aho ni mu buryo bw'ibikorwa. Noneho rero politike yo kwigirwaho n'abashaka kuba bakomeye muri politike n'uburyo bwo gukemura ibibazo vuba kandi mu mucyo nta urenganyijwe. Aha Magufuli yarwanyije ikintu kizwi nka bureaucratic, aho kugira ngo ikintu gikorwe ngo binyura mu nzira magana, ngo barunaka ntibarasinya, ngo hari abagomba kubanza kubyemeza, ngo hari abari bubigenzure n'ibindi birangira abo bavuye mu myanya nta kirakorwa nabaje bakazana imitekerereze yabo. Ibyo rero yarabiranduye. Niba ari igikorwa leta igomba gukora, amafaranga agahita kurwa mu isanduku ako kanya agahita ajya mu kazi. Igihe bahanye n'abagomba kurangiza akazi cyarenga bose bagashirira mu munyururu, abandi bakirukanwa mu kazi babanje no kugenzurwa ko nta mari ya rubanda banyereje. Ubundi zimwe mu ngero 3 z'ubuhanga bwo gukemura ibibazo by'abaturage zatangaje isi yenda twazibara gutya. Wari wumva perezida n'umwe wasuye gereza? Yenda ubushakashatsi bwacu ntibwageze kure cyane kuko byafata igihe, ariko nta wavubuzwi wabitinyuka kuko abenshi baba bafungiye muri gereza baba bazi ko umwanzi wabo wa mbere ari perezida, baba bamwifuriza urupfu, umuvumo n'ibyago byo kuva ku butegetsi nabi. Abakatiye burundu bo bumva ko intambara kuri we ariyo yabarokora. Muchapakazi rero we ibyo yarabirenze. Mu kwa 7 kwa 2019 asura gereza ya Butimba Mwanza atunguranye. Abagororwa bose bamubonye bahise basuka amarira, barasakuza cyane. Nawe ati bavandimwe muceceke twumvikane, nimukomeza gusakuza ndigendera nje hano ngo mbarebeho. Nuko bamwe bahita batangira nk'uyu bati, unasikia Mheshimiwa Magufuli? Ndio baba. Wewe kuna watu umewapa madaraka
wakusaidie kazi. Lakini baada ya kukusaidia kazi, tena matokeo yake wanaleta vitu ambavyo vitakiwa. Kuna afisa usalama humu, kuna watu wanatesa ujumu uchumi, anawapa simu, matokeo yake sisi simu zinavyokamatwa humu, tunanyang'anya karanga zetu, tunamwagia sukari, tunanyang'anya vitu vya afisa usalama yupo mpaka leo, hajahamishwa mpaka na simu haja ukabidhi ondoke nazo. Kuna watu humu na mihuri mpaka ya Ikulu, mpaka ya afisa usalama alipa ile mihuri akaifisha, anaitwa Mwazifiga. Yuko hapa. Anaitwa nani? Mwazifiga. Mwazifiga yuko hapa. Yuko hapa akupe na mihuri na zile simu zote, akukabidhi na wale watu wakwambie. Uwo musaza ufite ubwo bumuga yitwa Kalikenya Thomas Nyamboge, yari umufungwa w'imyaka 30. Aho yari arimo abwira Perezida karengane bakorerwa n'umucungagereza w'abazonze. Perezida ahita amuhamagaza. Simama hapa rafiki yangu. Hebu rudia tena. Ni kwamba Mheshimiwa Magufuli, ni kwamba murabona ko yahise atangira kureba nk'uwanyweye bibero y'umwana, yamubaje ikibimutera. Nyuma yo kubaza n'abandi, murabyumva namwe icyo yamukoreye. Ibyo uwo mufungwa nawe byahise bisubirwamo, basanga yaranarenganye, ahita afungurwa. Magufuli akiraho ati, kaeni kimya. Ndi kubasaba mwicare mutuze mumenye ko mfite n'akandi kazi. Nataka mzungumze muelewe. Rero ndashaka ko muvuga ibibazo byanyu bikomeye kandi mu buryo rusange, atari ikibazo cya buri wese, kuko buri wese hano afite ibibazo bye, nanjye mfite ibibazo byanjye. Mumbwire ibibazo mwumva Perezida yakemura. Mimi kama rais naweza nikazishughulikia. Undi mugabo Hashim Hassan Kiju yamutekereje akarengane kose ka bagenzi be, gusa nawaza kugeraho avuga uko yambuwe ubutaka bwe n'umusirikare hamwe n'umupolisi witwa Sangali, anamubwira ko yamufunze ubutazasohoka, umugore we akazarongorwa n'abandi. Ati tuteketeza mambo mengi sana, lakini hawa sasa huyo Kurwa yuko hapa. Huyo Kurwa yuko hapa. Nimalizie na kwangu mheshimiwa. Mimi Hashim Hassan Kiju nimeuza shamba langu lilioko hapa Kisesa. Matokeo yake nimepewa kesi ya utakatishaji na mheshimiwa Sangali askari. Ananiambia utakaa jela mpaka ukuta mke wako kaolewa. Maneno gani? Naishi hapo, uchungu umenipanda mno, nashindwa kusema. Umetakatisha nini? Eti shamba nimetakatisha fedha. Nimefungulia kesi ya utakatishaji fedha. Iko humu. Na kesi iko mahakamani. Na anapoitwa kuja kutoa ushahidi anashindwa. Shamba la kwangu. Na hata hakimu mwenyewe alipokuja hapa nilisema mbele ya mkuu wa gereza, shamba niliouza la kwangu, kwa nini peo kesi utakatishaji? Hakika. Na mwezi wa 7 huyo ni polisi. Anaitwa nani? Sangali. RPC. Na timu yake. Unamjua huyo Sangali? Yuko ofisi ya RCO. Unamjua huyo Sangali? Unamfahamu? Unaifahamu hii kesi? Kwamba huyu alitakatisha shamba lake, kwamba anatakiwa akae gerezani kwa maisha yote. Muite huyo Sangali aje hapa tukute hapa. Kubumva ruswa iri mwumvise ko Magufuli isahamagaza uwo Sangali wigize kabushungwe ngo azarenganya abanyembaraga nkeya. Baramuzanye bamutwara mu maboko taraye, ava aho ngaho yishyuye inka za Nyangara. Tuvuye muri gereza, hari inkuru yamenyekanye mu kwezi kwa 7 kwa 2020. Umunsi umwe Magufuli yihaye urugendo yerekeza mu burasirazuba bw'igihugu, agenda ahagarara mu birometero 10 rubanda bagahita bahurura, buri wese agahita baza ikibazo nawe agahita kivugutira umuti gutyo gutyo. Nk'ubwo yageze mu karere ka Mkuranga, arahagarara abaza abayobozi baho ati, ko nabohereje amafaranga miliyoni 200 zo kubaka ikigo nderabuzima cyo kubyariramo n'ibindi, mwabyubatse? Kwa kusema ukweli kwamba kituo cha afya hapa tupo na tunaendelea. Nkubwije ukuri, ikigo nderabuzima twaratangiye kandi hano turi kucyubaka. Turashimira ubuyobozi bwawe, mwaduhaye miliyoni 200 natwe twongeraho 200, ubu turakataje. Cyubatswe he? Ku bitaro. Umvikana inshuti zanjye. None ubwo rero mwacyubakishije miliyoni 400. Ye, ku bitaro bikuru bya Mkuranga. Hebu njoo baba. Rubanda bahise batera hejuru batu umuyobozi arabeshya. Nuko nawe ati muhure ya mugabo mikoro atubwira ukuri. Undi ati nge navukiye ino nturino, ariko Perezida rwose ngaho turagusabye tujye kuri ibyo bitaro nonaha turebe ko harahubatswe izo nzu. Kuko rero Perezida Magufuli yagombaga gukomeza akagenda akemura ibibazo ku muhanda, yahise agikemura atya. Nataka kesho uje hapa Mkuranga. Umenielewa? Ndashaka ko ejo uzaza hano Mkuranga. Uranyumva neza? Ushughulikie swala la kituo cha afya.
ucheki hizo milioni 400 zimetumikaje. Ejo uzaze hano wige ku kibazo cy'ikigo nderabuzima, uzagenzura izo miliyoni 400 zakoze zite, uzambwira aho basisibiranyije, aho zariwe n'uwaziriye, kugira ngo mbashe gukemura iki kibazo. Umenielewa waziri? Kesho sangapi utafika sangapi hapa? Wanyumvise neza minister? Banza umbwire ejo uzagera hano ryari? Mbere ya saa sita? Mbere ya saa sita sangahe? Saa tatu nta kibazo, saa 4 uzaze uburi hano. Basi saa 4 uwe hapa. Yakomeje asaba abaturage kwihangana kuko minisitiri muri presidence ye Selemani Mwakilasa waruzwi nk'umunyamabanga we ndetse n'ukuboko kwe kw'ibumoso yagombaga kuza bukeye bwaho akabikemura. Ariko Magufuli yasoje avuga ko niba hari n'uwariye n'urupfumuye ati alafu ataenda kule nitamtuma na mainjinia wakacheki kama hela limeliwa. Ngayo nguko ariko mu zindi politike zidasanzwe mu kwa 9 kwa 2018 Dr. Pombe Joseph Magufuli wari president wa Tanzania yakangaranyije isi yose ubwo yabwiraga abanyatanzania ati abantu baboneza urubyaro n'abanebwe batinya gufata inshingano nuko bazabasha kugaburira abana, ntibashaka gukora cyane ngo bagaburire umuryango munini, niyo mpamvu bajya mu byo kuboneza imbyaro ngo barabyara umwana umwe cyangwa babiri. Banyatanzania ni mubyara abana benshi, igihugu kirahari, namwe murahari. Ibyo kuboneza imbyaro ni ibifindafindano byaturutse imahanga mutazi n'icyo bigamije. Ahisi mwifatira ku gahanga ngo arashaka kuzuza isi, abasubiza ko umunyatanzania uzabura icyarya atazajya kubatakira. Arenza ati nge ndi Dr. Sindinjijisha nk'uko abenshi mu bivuga, ahubwo mwisuzuma rimwe ukamenya ko Magufuli yavugaga ibyo nawe yarabyaye abana 7 ku mugore we Janet Magufuli. Mu mpera z'uyu mwaka wa 2018 nibwo Magufuli yategetse ko bahiga bihaye kwinjira mu bikorwa byo gukora imibonano mpuzabitsina bafite ibiteye kimwe ufashwe imyaka 30 mu munyururu. Za sendika zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari muri Tanzania ngo zirengera uburenganzira bwabo arazirukana. Umushyikirije abakora imibonano mpuzabitsina bafite ibitsina biteye kimwe akizera ibihembo. Ahubwo bwana Paul Makonda yari yarashinze icyo kibazo, yatangaje ko umutinganyi ufite urukuta rwa Twitter, Instagram, Facebook n'izindi mbuga uwo ngo ari uwo gufatwa ndetse n'abamukurikira bose kuko ngo byavumbuwe ko baba bari mu migambi mibisha. Magufuli yabigize ibye ahita ashinga komite kaganga igizwe n'abantu b'abarakare 17 harimo abapolisi bakuru, abasirikare bakomeye, abanyamategeko n'abaganga, ku buryo bashyizeho n'uburyo bwihariye bwo gutanga amakuru ku muntu ukora imibonano mpuzabitsina n'uwo ufite ibitsina biteye kimwe muri kwa gukemura ibibazo kwa Magufuli nta byo gutinda mu mayira. Uwo bafataga abaganga bahitaga bamupima kuko ngo hari ibimenyetso bya Muhammad tayari. Ibi byatumye abo mu burengerazuba bakunda imico n'imigirire nk'iyo barakara bajya ku misozi bavugiriza induru Magufuli bamwita umugome n'umunyagitugu nawe arabahema. Ibyo byose n'ibindi tutarondoye kuko umwanya ari muto nibyo byatumye ubuhari inkundura yo gusaba abayobozi benshi ba Afrika gukopera politike zose za Magufuli. Nibizwe mu ijambo ryahimbwe rya Magufulify, ryahawe igisobanuro cyo gukora ibintu vuba byiza kandi bihendutse kuri buri wese. Byatumye Magufuli yitwa Raisi wa Wanyonge, perezida w'abatindi n'andi mazina. Ibyo rero nibyo byanavuyemo igikorwa kizwi nka Magufulification. Abandi ngo Afrika ikeneye ku Magufulifyingwa. Iyi nkundura yatangiye ubwo Magufuli yari akiriho, bitangizwa n'umunyakenya w'impirimbanyi ya Afrika Professor Patrice Luke Otieno Lumumba, kandi abigarukaho yagize ati John Pombe Magufuli is a breath of fresh air. John Pombe Magufuli nagahumeko k'umwuka mwiza. Ndabizi hari abanyatanzania batekereza ko ari kubadobereza imigambi mibisha yabo. Yego rwose bwana John Pombe Joseph Magufuli, shwanyaguze iyo migambi utababarira. Kuko iyo uje mu gihugu ugasanga cyabaye nk'umurwayi urwaye kanseri, ubusabwa kumukorera ubutabazi bubabaza cyane bwa chemotherapy. Ariko iyo uri kuyikora umusatsi urahunguka ndetse akagira n'ububabare. Ariko mubyumve ko ubwo bubabare buba bukenewe kuko no pain no gain. Nge sindi umuyahudi nta n'isano mfitanye nabo, sindi umunyamuryango wa CCM, ariko Magufuli nakomeza kuri uyu muvuduko agahabwa manda ya kabiri, ndabarahiye mu myaka 10 iri imbere Tanzania izaba ari cyo gihugu gifite ubukungu bukomeye ku mugabane wa Afrika. Uyu mugabo yakomeje avuga ko n'abazungu n'abanyamerika ubwabo ngo batangiye kwifuza ko abayobozi babo ba president babo baba nka Magufuli.
Mu buryo bwa gihanuzi Profesa Otieno Lumumba yasabye Imana ngo izarengere Magufuli kuko nawe ubwe n'incakure ya politike utari uyobewe ko ukora nk'ibyo Magufuli yakoraga abagomba kuba umurambo uko byagenda kose. Yarabyemeje anaboneraho kwadukana ijambo Magufulification ati God save John Pombe Magufuli. Imana irengere John Pombe Magufuli. Uziko narindi gusoma tweet maze umunyamerika umwe akavuga ngo natwe mutuzanire John Pombe Magufuli. Nanjye harubwo narindi muri Kenya ndavuga ntitugomba kumagufulifyinga Kenya. Mu yandi magambo hari ukuntu dushobora no kuba twarema ijambo rishya ry'icyongereza Magufulification of Africa. Magufulification of Africa. Ibyo yavugaga ngo Imana irengere Magufuli byari byo kuko yaburaga igihe gito ngo akenyuke. Yabanje kugeza mu 2020 manda yirarangira maze yongera kwiyamamariza manda ye ya nyuma anatangaza ko ibyo yakoze byose narangiza manda ya kabiri nk'uko amategeko ya Tanzania bivuga azigendera kuko ngo ibyo azaba yarakoze bizaba ari ibyo. Yewe yongera ko hari nubwo haza nabandi bagakora n'ibimusumbye. Ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 10 mu 2020 nibwo Magufuli yatowe n'amajwi menshi muri politike ya Tanzania bwa mbere 88.4%. Nyuma y'iminsi 132 atangiye manda ye ya kabiri, inkuru y'incamugongo twese yatuguye mu matwi. Tanzanian President John Magufuli has died. Ese byagenze gute ngo Magufuli apfurwe igiturumbuka? Mbabwije ukuri ngewe nabimenye mu gicuku cy'itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2021 ubwo nari muri anniversaire y'umwe mu nshuti zanjye nibwo ninyabyaga hanze mu gutera akajisho kuri telefone yanjye nsoma inkuru y'umunyamakuru wa The New York Times. Ni Dahila Abdi Latif yagiraga iti John Magufuli, Tanzania leader who played down COVID, dies at 61. Ngo president wa Tanzania John Magufuli wakenesheje COVID yapfuye ku myaka 61. Ibirenze ibyo tuzi nuko byose bijya gutangira byahereye ku cyorezo cya COVID-19 nkuko Dahila Abdi Latif yabyanditse. Iki cyorezo kikimara gukwira isi yose abategetsi barahuruye isi yose iratitira nako si inkuru mbarirano reka mbireke. Mu gihe abandi barimo bafunga ibihugu byabo zaguma mu rugo zivuza ubuhuha we yanze gufunga neza avuga ko rubanda bakomeza bakikorera imirimo kuko yari indwara idakanganye yongeraho ko imiti gakondo kwirinda n'isuku ngo byagombaga kuba byayikiza. Ahubwo yanavuze ko yabisuzumye neza agasanga harimo n'ibinyoma byo kwihahira kuko ngo icyo haye ibipimo bya COVID cyose ngo bagipime kigaragaza ko kirwaye COVID. Rubanda bakimara kumva ko Magufuli yapfuye nta kabuza benshi bemeje ko yaziza akagambane kuko yarwanyije iyo business y'abakomeye. Mu gihe ibihugu byose byarimo bifata mu mugongo Tanzania kuva ku Bushinwa kugeza ku mwami Elizabeth w'Ubwongereza wari ukiriho Abarusiya n'ibihugu byose bya Afrika, Leta z'Ubumwe za Amerika zoherereje ubutumwa abanyatanzania bose babubonye bavumira ku gahera abo banyagwa. Bavuze ko ari ibivume bishobora no kuba bibambuye umubyeyi. Nkuko umunyamakuru Anita Powell wa Voice of Africa yabyanditse ngo iki gihugu cyarateruye kiti Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kwiyemeza gushyigikira abanyatanzania mu gihe baharanira kubahiriza uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibanze kandi bagaharanira kurwanya icyorezo cya COVID-19. Turizera ko Tanzania ishobora gutera imbere mu nzira ya demokarasi n'iterambere. Mwumva ubutumwa ku bantu bari bapfushije. Nuko inkuru zirihuta bamwe ngo nabashinwa abandi Suluhu wari umwungirije abandi COVID-19 nyamara vice president we Samia Suluhu Hassan yavuze ko yazize atrial fibrillation gukora nabi ku mutima. Mureke iby'urupfu rw'amayobera rwa Magufuli tuzabishakira undi mwanya wihariye. Ngayo nguko Magufuli wari umaze guhimbwa n'abanyagihugu be Jembela wa Nyonge isuka y'abatindi akimara gupfa abanyatanzania barizayo guhogora no kwarika ku buryo ku munsi wo kumusezeraho muri stade ya Uhuru i Dar es Salaam ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu kwa 2021 rubanda rwose rwarahuruye umubyigano no guhutaza icyo bahuye nacyo cyose nko kurira ibikuta bya stade bashaka kumama akajisho nibura ku isanduku ye byasize 45 bahapfiriye. Akimara gupfa mu rukundo no kumunamira igihugu cye cyagiye mu kigandaro cy'iminsi 14 ku buryo butabaho abahanzi 24 bayobowe na Diamond Kizigenza mu muziki wa Tanzania bwakeye basohoye indirimbo yo kumuherekeza kandi bahuriyeho n'indirimbo Lala Salama Magufuli aho bavuze bati kugiye noneho rubanda baragira bate Magufuli watwubatse ku mutima no ku mubiri abana abasaza n'abanzi barashavuye kuki wadukora ibukagenda uruhukire mu mahoro uryamye neza mubyeyi wacu. Bati mubyeyi wacu kuko atari bya bindi by'uwapfuye usingizwa n'ibidahari ahubwo kubwo kuba mucapakazi tireless worker
n'ayandi mazina akubiye mu gukora ikintu vuba gihendutse kandi gifite agaciro kuzuye. Ibyo bikaba Magufurification inakubiyemo kurwanya ruswa bitarimo uburyarya, kurwanya ubwoko bwose bw'ubusahuzi bw'imari ya leta no gukemura ibibazo ku karubanda nta urenganyijwe. Nuko twese abanyafrika amafufu n'amafaranga bikadufubika. Bye.